Poštovana braćo i sestre, čuste ovu izuzetnu priču. Ko je taj raslabljeni? To smo mi svi raslabljeni. Svi patimo od nečega i svi trebamo pomoći. A šta je to banja? Koja je to banja vitezda? To je vreme u kojem živimo i sa masom bolesnika. I svi čekaju da dođe, da izleči taj tren, da se voda zatalasa. Vidite, ovaj svijet je napunjen sa ljudima puni egoizma. Nema čovjek, kaže, nemam čovjek, od 38 godina čekam, nemam čovjek. Nema čovjeka u današnjem društvu. Imaju samo super čovjek, jer ih tako uči i super, lažni Bog, da budu u svemu lažni, da budu prvi, da se ne utrčavaju gaziti na svoga bližnjega, da su bezosjećajni, licemjerni. Nema čovjeka. I onda, kad dođe pravi, ali sve čovjek dođe, Hristo Gospod. I kad rečemo, uzmi odar svoj, idi, bez uslova, to je sve čovjek. I on uze i izliči ga. Vidite, naš patrijarh je uvijek govorio, budite ljudi, budimo ljudi. Stalno ponavljao, budimo ljudi. Malo ljudi izgleda. A vidite kako se to ipak, svijet je tako iskomplikovan. I taj nadčovjek pokušava da pokori se, to lažni Bog. Šapuće svakome, idi, gazi, napreduj. Prvo, bori se za sebe, za svoju taštinu, za svoju familiju, za svoju partiju. Bori se za ideje, za komunizam, za fašizam. Bori se sve te ideje su tako, toliko duboko ulaze u čovjeka da čovjek zaboravi. Premda to se radi opet samo o zlu čovjeku. Jer je u komunizmu i u svim tim partijama i u svemu tom i fašizmu i svemu tom očituje se samo tako stanje, ali bez onog čovjeka, bez onog ljudske ljubavi, bez onog saosjećanja. To se samo borba za lične, i u komunizmu, i u svemu. A dok nas uči ova priča evanđelska, da dođe on koji je sve čovjek, koji žrtvuje za svoga bližnjega, koji mu daje ljubav i bezuslovno liječi ga. Hoćeš da budeš zdrav? Hoću, Gospode, i biva zdrav. Vava Justin je pisao i ostavio kako jedan mladić izvršio samoubistvo i kao poruku ostavio. Kaže, bežim iz ovoga svijeta jer ovdje nema čovjeka. On bezosjećajni svijet pun samoljublja, egoizma. Bežim iz njega. Ne može se tako. Moramo svaki od nas da učini nešto sa sobom. Da ljubimo sve čovjeka, Gospoda Hrista. Gdje se izliječimo toga. Jer to ne vodi, nikako društvo ne vodi dobro ako se ne izliječi iz toga. Znači od samoljuba i egoizma. Egoizam je taj koji koči. Egoizam je taj koji propoveda Superman, Ibermensch, Superman, ubica.
Eto, pobožna braćo i sestre, ovo je divna jedna propoved sa jednog divnog dela iz Evanđelja. Pestina da budemo oslabljeni, nego da oživimo, da primimo, da se molimo Gospodu, da nas oživi, da nam daje malo tog svog eliksira, brige, od ljubavi. Ljubav je jedini njegov lijek. Se ljubav leči. Amin.